الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. سورہ الحج آیات کنتھاگترے. اما بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا ہائدو پیرمی مددی اللہ کی عبادت کی دمک ذی الحج کی اہوبا نمترانی دگی ہے نفبلیتے نمی سنگ دا ننتھل امگی روزہ چہی امگی روزہ گا چمانئی ادگا اہنگ امگی عبادت لیلۃ القدر کی اہنگ دا عبادت توبہ گا چمانئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا حیدو پیرمی مددی اللہ کی عبادت کی دمک ذی الحج کی اہوبا نمت ترانی دگی ہے نفبلیتے نمی سنگ دا ننتھل امگی روزہ چہی امگی روزہ گا چمانئی ادگا اہنگ امگی عبادت لیلۃ القدر کی اہنگ دا عبادت توبہ گا چمانئی. ترمذی ابن ماجہ. قربانی مال کی اوئبا مرو اوئبا عبادت امنی امسوں اسلام کی مرو اوئبا نیم سنگی مننگدگی امنی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا چہی ترا مدینہ دل رمی امسوں چہی خدنگی قربانی تورمی. عن ابن عمر قال قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینة یضحی 10 سنین. رواہ ترمذی. قربانی اکھن نبا سا سنگبو اکک نبا نمی سنگ دا ہائی بدی جل حجگی تانگ ترا دگی ترا نتھوئی فاوبا اللہ نیابی نبا مہی پھنگ نبا کھنزرگا کتھوک پبو قربانی کوی. قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت نی. قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نا قربانی کی یا تھنگ پی بی کی سورہ الکوثر پرا کنتھرا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر. قربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نا حیدو پیرمی یوم النحر ذی الحج کی تانگ ترادا اللہ تعالیٰ نا آدم علیہ السلام کی مسا سنگی عمل امتا قربانی توبدگی ہے نپام بلیتے. عن عائشة قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم من عمل یوم النحر احب الى اللہ من احراق الدم. سنی متھنگ دا سا ادو قیامت کی نمتا مچی متو امدی خزن یاورگلاکنی
amadi qurbanigi I leibakta tadringaigi mamangda Allah Ta'ala na qabul tawbi maram asina harau harau qurbani tawbiyu wa innahu layati yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa azlafiha wa inna ad-dama layaqa'u min Allahi bimakani qabla an yaqa'a bil ardi fatibu biha nafsa. رواہ ترمیزی ابن ماجہ صفحہ لسنگ امگا چامری ہمدراغ تریتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مربلوئی سنگنا انگت چائی ہے اللہ کی رسول قربانی ہائی بسی کرینو اللہ کی رسولنا آجو پیرمی مسیح نکھوئی گی نپوتھو ابراہیم علیہ السلام کی سنت نی میام نامکا ہنگت چائی ایکھوئی کی دمک مسیدہ کری ثواب نو ہیدوک پیرمی سا ادگی متو خودنگی مہی ثواب اممم پھنگنی ابن ماجہ عن زید بن ارقم قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الأضاحي يا رسول الله قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام قالوا فما لنا فيها يا رسول الله قال بكل شعرة حسنة رواه أحمد ابن ماجہ. قربانی کی حکم کھرا پم نمکی مانگ تھمگے اہان بدا اسلام آئیبدی مسلمان کھکتدا قربانی واجبنی انیس بدا اقامت آئیبدی اوک نفم مفم دا لیبا اویگدبنی لنگفی چتپمیدہ قربانی واجب اویدے اہم صبدا صدقہ فطر واجب اویبمیدہ قربانی واجبنی مری صبدا بالغ فادری بمی اویدہ قربانی واجب نتے کری گمبت اوربدی ہے نفی نپادا قربانی واجب اویبگم انا کھنبی نپیدسو قربانی واجبنی. قربانی کنا کناگی متھکتا واجب اوئی بگے ہائی بگی متانگ دا وافم کھردنگ پم نمکی مانگ دا تھمزگے وافم سنگسی من تارگا قربانی توبیگ دبنی قربانی مسلمان خودی مکی متھکتا واجبنی عاقل گیان تابا اوئی دبنی بالغ فابا اویگدبنی امسون مقیم یمد لیبا اویگدبنی امسون چاندی تولا یانکھائی نیتھوئی مکھائی گی مپو اویگدبنی نترگا چاندی تولا یانکھائی نیتھوئی گی مملگا مانبا مال لیبا اویگدبنی امسون ضروریات اصلیادگی زائد اہین با مال اویگدبنی مال ادو سنا چاندی نترگا زیورات لکول مال تجارت للون بگی مال نترگا لیربا یم دگی اہین با یم اتائی اتائی زائد لیربدی قربانی واجبنی قربانی کی دمکتا پن گھربا مال سنگدو چہی اون بگی شرط نتے شرعی قاعدہ کی متنگ انا مسافر اویربا ہائی بدی قربانی کی نمید ہمنی کی مننگ دا مائل نفوگا نیپال لامنا چرکھربدی ماگی متھکتا قربانی واجب اوئی دے مسائل عیدین و قربانی صفا چامگ تراگ ترید. مسئلہ
قرض لے کر قربانی کرنا پیسہ پورگا قربانی توبہ پھدے واجب نتے کفایت المفتی مقروض مسئلہ مقروض نی لندون یامنا لئی لندون سنگدوکنبا ہونگدبنی قربانی تورویدبنی کریگمبا قربانی تورے ثواب فنگنی امداد المفتین صفا چاما پنگا ہمفومات ہوئے جلد انی مسائل عیدین و قربانی صفا چامگا کن ایسال ثواب کی دمکتا پیسہ صدقہ توبنہ پھبرا قربانی توبنہ پھبرا ایسال ثواب کی دمکتا پیسہ صدقہ توبنہ پھبرا قربانی توبنہ پھبرا قربانی توبنہ پھئی افضلنی فتوی رحیمیہ صفا مرفوع طریق جلد انی سوال دا لائب وفم دی سنی زید حیثی می امگی ممنگنی زید صاحب نصابنی مہانگنا سا اما لیرگا اسیبگی مینگ دا قربانی توبیرے ماگی متھکتا قربانی واجب اوی ہگدرا اویرا رویدرا پاوہمدا قربانی واجب اویربا مینا مساگی قربانی تودرگا اسیبگی قربانی توربدی قربانی دو مساگی اویگنی اسیبگی متھکتا ثواب پھنگلوئے زید صاحب نصاب نتے ماگی متھکتا قربانی واجب اویتی مساگی قربانی توک لگا اسیبہ میت کی قربانی تویبہ یامن پھئی اسیبنا قربانی کی ثواب پھنگنی کفایت المفتی صفا چنی منگا جلد نپال مسائل عیدین و قربانی صفا چامگا ہمدوئے اسیبگی مائکیدگی قربانی وعن حنش قال رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه حضرت حنش رضی اللہ عنہ نہائے این اوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا دنبا انی قربانی توبہ این ہنگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ننگنا دنبا انی قربانی توریبہ کریگنو حضرت علی نے کھمبی رئی حضورنا وصیت توبیرمی ای لیتربا متنگ دا ای قربانی تورعو مرم ادنا ای اما حضور گی اما دنبا یاو انی قربانی توری بنی ابو داود ترمیزی مسائل عیدین و قربانی صفا چامگا کلمات ہوئے یورم بدگی تو کھبا قربانی واجب اویبا می امنا سادو لیندرنگئی ممانگ دا توکھرے ماگی مفہم دا می اما یورک لے قربانی توبی آئے قربانی واجب اویدبا مینا لیندرنگئی ممانگ دا توکھرے ادو اویربدی یومین نرمبا میوئی سنگی قربانی یارروئے امسنگ توکھریبا می ادوگی متھکتا قربانی توبہ واجب اویرگا لئیگنی کفایت المفتی صفا چامگ مودرا جلد نپال مسائل عیدین قربانی صفا چامگا کنمنگا قربانی دا ولیمہ
عقیقہ یاوب یابرا اچوب سن امدا کھرنا عقیقہ کی نیت کھرنا قربانی کی نیت تا قربانی تومنبا یائی اچوب سن امدا کھرنا عقیقہ کی نیت کھرنا قربانی کی نیت تا قربانی تومنبا یائی کفایت المفتی صفا چنیگا نفوگا نتھوئی جلد نپال مسائل عیدین و قربانی صفا چامگا کنگا ترو مسئلہ سا امدا کھرنا قربانی کھرنا ولیمہ پن بیائی پھئی سا امدا کھرنا قربانی کھرنا ولیمہ پن بیائی قربانی امسنگ ولیمہ انیمک پن تومنبا یائی شامی صفا چہمگا کن ترو جلد ترو مسائل عیدین و قربانی صفا چامگا کنگ ترو مسئلہ ولیمہ مسنونہ کی نیت تورگا قربانی کی سادہ سرک یابا کنا گمبا امگی قربانی باطل اویروئی عقیقہ کی سرک یاربسو قربانی باطل اوئی دے ولیمہ مسنونہ کی نیت تورگا قربانی کی سادہ سرک یابا کنا گمبا امگی قربانی باطل اویروئی عقیقہ کی سرک یاربسو قربانی باطل اوئی دے قربانی یائی فتوی محمودیہ صفا چہنگ تراہم دوئی جلد انی مسائل عیدین و قربانی صفا چامگ کن تریر نپی اما نصاب کی مپو اوئی دے مہا کی مہر نصاب تگی ہینا مواگی متھکتا ذمہ لئی ہوزیکتی پھنگدری ادو اویربدی نپیدو ماگی مہرگی مرمدگی مالدار ہائیبدی صاحب نصاب تا چلوئی امسنگ ماگی متھکتا قربانی واجب اوئی دے نپی اما نصاب کی مپو اوئی دے مہا کی مہر نصاب تگی ہینا مواگی متھکتا ذمہ لئی ہوزیکتی پھنگدری ادو اویربدی نپیدو ماگی مہرگی مرمدگی مالدار ہائیبدی صاحب نصاب تا چلوئی امسنگ ماگی متھکتا قربانی واجب اوئی دے فتوی ہندیہ صفا چنیگا مودرا ہندوئی جلد منگا مسائل عیدین و قربانی صفا چامگ کن نپان مسئلہ صاحب نصاب قربانی کی نمس سنگدا سیگھرے ماگی متھکتا قربانی واجب اوئیدرے صاحب نصاب قربانی کی نمس سنگدا سیگھرے ماگی متھکتا قربانی واجب اوئیدرے عالمگیری صفا چنیگا مودرا گہمدوئی جلد انی کری گمبا مرحومنا ہمیں اما قربانی تونبا لیرمی ہائیبدی ہنگلنگئی متمدا مہانگنا قربانی توگینا ہمیں اما لیرگا تھممیب ہمیں ادو واجب کی حقدار ہمیں ادو وارث کی حقدار اوئی کھرے نسائگی ہنگی متمدا قربانی توگینا لیرمبا ہمیں ادو قربانی تودرنگئی ممانگدا نپا اوئیگرا نپی اوئیگرا سیگھرب سیگھربنینا نسائگی لیہوریبا ہمیں سے کناگی اوئیرنی لیہوریبا مسا مسو وارث کی اوئیرنیب وارث کے حقدار اوئی کھرے
ꯋꯥꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯄꯥꯝꯂꯒꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯔꯍꯨꯝ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯇꯧꯕꯤꯔꯒ ꯏꯁꯥꯂꯦ ꯁꯋꯥꯕ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ꯫ ꯋꯥꯔꯤꯁꯀꯤ ꯍꯛꯇ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯁꯥꯗꯨ ꯂꯣꯏꯖꯔꯝꯕꯅꯤ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯆꯥ ꯃꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯥꯂꯦ ꯁꯋꯥꯕꯀꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯇꯧꯕꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ, ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯕꯤꯔꯔꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯋꯥꯔꯤꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯛꯅꯦꯕ꯫ ꯃꯊꯪ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯁꯥ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ, ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯋꯥꯖꯤꯕꯅꯤ, ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯁꯥ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ, ꯁꯥꯗꯨ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯨꯔꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯋꯥꯖꯤꯕꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯨꯕ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯗꯨ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ, ꯁꯥꯗꯨ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯍꯨꯔꯥꯟꯈ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯃꯥ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯇꯧꯔꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥ, ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯑꯗ꯭ꯔꯥ? ꯌꯥꯗꯦ, ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯋꯥꯖꯤꯕꯅꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯨꯕ꯫ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯥ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯁꯥꯗꯨꯁꯨ ꯐꯪꯂꯦ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯁꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯇꯧꯕ ꯐꯩ, ꯕꯦꯍꯇꯔꯅꯤ꯫ ꯒꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕꯅ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯁꯥ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ, ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯖꯤꯕ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯋꯥꯖꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦꯕ, ꯂꯥꯏꯔꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯋꯥꯖꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯥꯅ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯁꯥ ꯂꯩꯔꯨꯔꯕꯗꯤ ꯋꯥꯖꯤꯕ ꯑꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦꯕ꯫ ꯁꯥꯗꯨ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ, ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ, ꯍꯨꯔꯥꯟꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯥ ꯂꯩꯕꯒꯤ ꯋꯥꯖꯤꯕ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯥ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ, ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯁꯥꯁꯨ ꯐꯪꯂꯦ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯁꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯖꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯇꯥꯔꯤꯈ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯁꯐꯥ 2 ꯋꯀꯤꯐꯥꯌতুꯜ ꯃꯨꯐꯇꯤ ꯁꯐꯥ 203 ꯖꯤꯜꯗ 9 ꯃꯁꯥꯏꯜ ꯏꯗꯩꯟ ꯋ ꯀꯨꯔബꯥꯅꯤ ꯁꯐꯥ 139। ꯒꯔꯤꯕ ꯂꯥꯏꯔꯕ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯥ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ, ꯁꯥꯗꯨ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ, ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯁꯥ ꯂꯩꯔꯨꯔꯦ, ꯃꯥꯡꯈꯤꯕ ꯁꯥꯁꯨ ꯐꯪꯂꯦ, ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯕꯗꯤ ꯁꯥ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯃꯤꯔ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯅꯥꯛ ꯈꯨꯟꯕ ꯁꯥꯍꯤꯕ ꯅꯤꯁꯥꯕꯇ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯁꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯇꯧꯒꯅꯤ꯫ ꯏꯝꯗꯥꯗꯨꯜ ꯐꯇꯋꯥ ꯁꯐꯥ 573 ꯖꯤꯜꯗ 3 ꯃꯁꯥꯏꯜ ꯏꯗꯩꯟ ꯋ ꯀꯨꯔബꯥꯅꯤ ꯁꯐꯥ 133। ꯒꯔꯤꯕꯀꯤ ರಿಯಾಯತ್ इनाक खुनबा साहिब निसाबना कुर्बानी की नियत्ता सा अमा लैरुरे सादुदा आइब असोइबा लैरमले अदु ओइरबदी सादुगी महुत्ता सा अमा लैरगा कुर्बानी तौगनी। फकीर लाइरबा मी लाइरबा मागी सादा आइब असोइबा लैरमलबदी असोइबा सादुमक कुर्बानी तौगनी। अजीजुल फतवा सफ़ा 410 जिल्द अमा मसाइले ईदैन व कुर्बानी सफ़ा 135। कुर्बानी की मसला खरा अमुक थमगे पुमनमक याम मुन्ना ताबियु इसा इसागी कुर्बानी दा असोइबा याउदनबगिदमक्ता
matam matamgi lakliba amal adugi matung inna mas'ala singsu khangba tangai fade. Mas'ala ahingba midu sahibi nisabni magi mathakta qurbani wajibni mahakna asiba singi qurbani tawbiba masnun ni sawab phangani. Ahingba midu sahibi nisabni magi mathakta qurbani wajibni mahakna asiba singi qurbani tawbiba masnun ni sawab phangani. Azizul Fatwa Safa Chani Jilda Ani Masail Idain Qurbani Safa Chamaga Kuntraga Nipan. Mas'ala Sadaqai Fitar wajib oibami ki mathakta qurbani wajibni. Durre Mukhtar Safa Chani ka Kuntra Mathoy Jilda Ani Masail Idain wa Qurbani Safa Chamaga Kuntra Nipan. Mas'ala Kana gumbagi mathakta qurbani wajibni mahakna qurbani gi numit humnida tawhaudre. Adu oirabadi haming natraga yawgi mamal khairat tawgadabani. Layraga thamba oiragana madumak khairat tawthokadabani. Habidi qurbani gi numit humni sigi manungda mahak tawhaudreba. Adugi magi mathakta qurbani di wajib neba. Adu tawhaudrabani na matamsu haugre adum tawdaba yaragadra tawdaba yaroyeba. Qurbani haming gi mamal natraga yawgi mamal adu lep laga Allah gi maikaida sadaqa khairat tawthokani. Jawahirul Fiqa Safa Chamriga Marfu Nipan Jilda Ama Masail Idain wa Qurbani Safa Chamagnifu. जानवरों की कुर्बानी के जानवरों की उम्रें. मसला कुर्बानी की सागी चही मसिंग ऊँट चही मंगा इरोय चही अनी सन चही अनी हमेंग चही अमा दुम्बा याव था तरुक्तगी हेनबा चहीदगी ताबा. Shami Safa Chani Gatra Mathoy Jilda Manga wa Beheshti Zewar Safa Kuntraga Mapan Jilda Ahum. Masail Idain wa Qurbani Safa Chamaga Nifunitoy. Mas'ala Qurbani gi sa Fatah Haudi Charabadi Qurbani jaiz oide. Jaiz oinabagi damakta Qurbani taugadaba sa pullaga afaba chinjak pijahugadabani. Utna numin nifuni pullaga afaba machinjak pijagani. San iroina numit kunni haming numit tarani punjallaga thamgani. Haibadi Makhoi di sani sanni iroini hamingni thadok kharaba matungda phata haudi charam gani. Adugi sadu sandu iroidu hamingdu khudak khudakta yaithuraga qurbani tauba jaiz natteba. Qurbani taugadaba sadu hojik pungadaba numin masing haigre hairiba numin masing do madugidu helabasu kaisu kaide wathan badi yade.
ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯐꯖꯅ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯐꯕ ꯃꯆꯤꯟꯖꯥꯛ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯒ ꯄꯤꯖꯔꯒ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯇꯧꯕꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯔꯤꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯀꯗꯥꯏꯗꯅꯣ ꯌꯥꯎꯔꯤꯁꯦ ꯁꯥꯃꯤꯒꯤ ꯁꯐꯥ 208 ꯖꯤꯜꯗ 5 ꯃꯁꯥꯏꯜ ꯏꯗꯩꯟ ꯋ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯁꯐꯥ 94 ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯑꯃꯜꯗꯨ ꯃꯗꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤꯁꯨ ꯋꯥꯖꯤꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩꯒꯤꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯟꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯃꯁꯂꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯌꯥꯎꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯍꯨꯖꯨꯔ ꯁꯜꯂꯜꯂꯥꯍु अलैहि वसल्लमना हिंगलिंगै मतमदा तौबीरंबा अमल अमसु अरोइबसिदा आई थमजगे कुर्बानीदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमा अखोइना खंगदबदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना महाकी इमु मनुंगित नते कुर्बानी तौबीरंबसी उम्मत पुंबगिसु कुर्बानी यौबीरम्मे कयादा पुक्चेन चाउख्रबा नबीनो करीगुम्बा इखोइसु इखोइगी नबीगी सरुक अमा हापलबदी कयादा फगनी जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना उम्मत सिंगिदमक कुर्बानी तौबीरंबदो अदुम तौदना उम्मत नसु कुर्बानी तौब मतमदा हुजूर की अमदी महाकी इमुंग मनुंगी यौबीगदमने अदुदे हयेंग रोजे कयामत की नुमित्ता अल्लाह ताला ना हाइरिबा अमल सिंगदु मागी मनाक्ता लोइनमक लैगदौरिबनी अल्लाह की मनाक्ता मतमदुदा हुजूर की कुर्बानी तौबीखिबा इमुंग मनुंगी कुर्बानी तौबीखिबा अदुसु हाइरिबा नुमित अदुदा लाकनी मदुगी थौजानदु उरगा हुजूरना नुंसीबीखिबा अमसुंग अल्लाह तालाना नुंसीबीखिबा तारबदी मदुदगी हेन्ना हराउनिंगाई उम्मत करी लेगनी अदुना अल्लाह तालाना पांगल पीनबीबो ओइसनु हाइग्रिबा बयान थमग्रिबा मदी मसला खरा तेंतकना थमग्रिबा मखैसे मसीगी सिदा अखोइना पुकनिंग चिंजल्लगा कुर्बानी फजन तौगदबनी कुर्बानी अल्लाह ने याबीनबगीदमक्तनी फजन तौगदबनी इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ना उम्मत मुहम्मदिया अखोई लोइनमक कुर्बानी तौब ngambagi पांगल पीनबीबो ओइसनु वमा अलैना इल्लल बलाग व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।